Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki nongyalam jang Muay Thai Association of Meghalaya. Hagasngi balang kalai tarik unailar arajar arpuar kilawat jingerap na kibriu kibadon kamon babaha ban kersyan jingerap pisalem ya ki prangut ki rang bat ki thei yakura jonggani ka kenhon lembat arngut ki referee bat ki judge kiban salek yeshimenta ha kelempung yakura kaban salong naduk ka khendai tarik haduk ka arpui tarik ubnai nailar arajar arpuar ha Kuala Lumpur Malaysia. Nagani ke Jela Meghalaya, kirang bat githei yakura ke bala syajit bani shimenta haga Youth IFMA World Championship of Muay Thai kilong ka Betshwa Dapi Warklo ka Alfonsa Ziana Riang ka Mary Christine Riang ka Napi Lawan Bet Nongspung bat ka Aibenta Lin Karum Noi kat bagi shenrang pat kilong u Ebrestar Lengdo u Dameshwa Martin bat u Bansa Nam Kerpang Warklo. Buat kum presiden juga Muay Thai Association of Meghalaya, buat bolong ru kum tang selection menhakani bolong kum commissioner technical na daga referee judges India, bahkan dari ru senior napo India kum referee judges haka represent saka percaya. Dengan sebenarnya penpau sungu iblay terkenal belari lo semua ini kampam kena ni sementara stage sport World Championship. Ban ai kulei pi khantam ki press ki baju erap ingin aku ikpor so ikpor makin pini ikpor sipang ko Muay Thai ban kamyo ya ga ba ngin kamyo ta ko publish lane kata ka jing pau kubor ko khampa bagi beri tip sipang ga Muay Thai hapo Meghalaya te kendiak ngawan hani ku persen ko ju poru rekat bakin ki khna ngir persen cha kaneka Muay Thai World Championship kaban long ru hapo Kuala Lumpur Malaysia nado khnai trik hado arpoi trik ubadai bunai Agos usna poa dengan sonong ba nakaliang jungi niran ni khna yul sibenta Championship World Championship ni sya select ni prangut tang bai we nai kini kilong wa nyumdan ya kilo po ka wa nomor ilong tang aku kg tinggi don sabah kemban nyungut kembali represent sitai tinggi wedon ni alfan midon alfanzia riang iban lai yakun tai khat lai snam live san kg Mary Christine riang bisok sini sekalian junga khasau khasan snam kepada lai pukra kg Napi Lawan Bet Nongspung khatsau khatsan sau pusan kg IT Bentelin Karumnoi khatsau khatsan hakawait san puwe Sinrang Everstar Lingdo khatsau khatsan kilo sapu pra kg Damisha Martin khatlai sapu ar kg bat bansa nam kerpang warklo khatsau khatsan hakasau san kg ikini kena Nimi nang ni bani sebentar te gede nak nimi nang ni ka kendai cerik bani sebentar ketika World Championship dan kalian ke Muay Thai min hakani ngidawan sien ban simenta ha ka bedai ba kini ke World Senior World Muay Thai Championship kurang sulong sien po Abu Dhabi dan kalian ke Muay Thai Association of Meghalaya kalau ra ya kana mak buruk ya ka ri India dah keba nilayo unra yu bronze medal napo ka Jela Meghalaya kamut pene bon mulim ngam bele ke light under 40 ke apa ka under 40 years nang tabat ku belas ibok habuli boleh le ka under 23 years jong gibedeki senior yang sumunang ba nakaliang jungi suru ba kini kin nyumut dan ngile cetairu ikermen hiru manura ikana mari burom mar menjok ya kathong na kumta kanika Malaysia cimenta na India syakate ke World Championship kembang lakaran ngamne dan nakaliang jungi ka fashion ni pinpau iki sungu kamtam ya ka sport director department kamtam sport minister belaju irap nagoi por sekoi por
naman hakani ya World Championship ro nakaliang sport minister nakaliang sport director ila ay ni menyerap ya kabaylut besep kabang ilay cite nadu ka flight badan nadu ka fees perkot jinglot kala ay nakaliang ka government dan ray hakani kasin ka bumta ngalay manbu ya ka application show sport minister baca kejuk por hukum hapo ka directorate yang di sembah kani kasin ka bumta si nakaliang sport department rumah PI nakane yang buat sibun KKA BI jangan kejemput kumpul buram jadi kena bijak jadi buat biar les kumpa scholarship haki bebun ke disiplin yang semua nakaliang sport lo persang hibat hau kalat kelenti dan re nakaliang jongka association hadin ba ngiti yang bayok ngimyo ajirap nomor talangin si approach yang sport misal si ba yo ba ka sport director yo dan pisah dan marniton hani kena ni dei kena jungi ki beduk ki kimi pa ki basurap bami nang kendong pina sementara tinggi menurut mensim ya gares ngila sibuk tang tiket ban register si skawal ban si visa ban si dan kam ketu ni kita jadi kemba sangut lalu prepare begini nyumut kelong ba ngin hab lek biang ya ka registration balada ka registration kadang pediang kemun ngindang lek ya kan ya registration dalam tak menjawab cipta tigi angut dibala kenam tak kilong kini sangut dengan sungguh ba ngapen pau ji sungguh ya MLA jeng sini men haka ap menurut trek menta benai badap nai julai ngalai keren bat I ban bu ya appointment ban yu kendu siam nomor siam de siam bubun kamba labun ki nikis nem bladap persang ban bu appointment ngim sim layo jangan soling ba ka jelam jong MLA jong ba Jason Molong bade MLA jong sini tilala banyalam bani kendu siam dengan lek limba jong I ba limba ka association brokoi bani lek lang begini kena di bani beli sebentar sete bani kendu siam bat kunju ro bat ikini ki kena ki beyo ya kini ka ba jong ka wall mana kani dang yo yo bronze medalist tinggal yo cendur lang bat u chief minister ba haju upor ngla ai kani ka apil ka PI ni ka apil na ai ni dan na ai ke apil la pe jing joseph te wong kan no kan lut pingau ngi kan lut kemba khalai la ai tam ne kala batam nama ba ka bisa ka kiu man la kasni te do wong om lele do si ong yang i don wori menyerap te ada nang tahu la ai be chu chief secretary ha be dia ni ka kot menginyo menyerap jadi nang tahu ngai si budin tinggal sa yang tak kajingtin nomor bayo ngimyo bisa be kena jingi kunyo ram dong yo ram nilai persang itu ya persang meniwat bisa menuat karam lada layo bisa mereka semua ngai saya sisi dengan tempau semua yu sport mister boleh phone biang menin boleh kontak tu orang yang baksun le kendu no ya Dr. Bijay Kumar beri pek ka HPD bagani ka kam tengah lek menin hi bagni kena brokon kumban resting nyobuji ngalek metnoi tengah lek tela keli yang sepang kemai thai atau kemai thai ka de ngom ko be itu ka balai recognition da Olympic tengah lai thu ngom ba kami thai la de ga full recognition na po Olympic mana kane ka last year po Tokyo kemai thai la ban iya ka demonstration kum ko wai kru bat ki memai bat kene shadow boxing te ade nang ta uni opsa bla pek ya kini ka bla plate pokum tu bla check ba ka mai thai ke dei em bla recognition ka Olympic tu ong ka de ba ngalai thu rui I bang ong bau ar pusau ka mai thai in yo tang ban le ka demonstration be baru ar pra ka melong next au ar pra ka mun kan dalong Olympic ka mun ka mai thai kamu kelai kala yo bansim menta ya ketika Olimpik ni kermen ru lingba kani Olimpik kemenlong ko aku pra ni kermen ru belingba kini kena ejing hiburan ni ngi tempat iya ka sa telen bang kermen ru ni ra medal hante walada kari India jungi ka qualified ban yo bansim menta ha ko Olimpik banwan au araja arko aku pra jadi mulai keren ya kata o ngato la ketika ban yo medal banura medal menyerap bisa dan ladang airap siteng langkumno tong sar firap siteng sar gin pois sino
dan rei dah kajing kerpat juga orang peksa nak kena association kita kena kibuduk kimi kipar kiba jing kiba sim interest kini ru kita kena kiba mi nak kena kendom sar dah kolong subah se penyerap kat ka amam ni okey melele tu nak puslai ngan nyerap IP akan bisa kiba chip besar lah rekomen ya kan ni kuat kiba ngila ai kan ni lah rekomen chip besar jadi tahu orang ai ka account number yang saya besar sya te hari sobon on ai buram yung ni upsa ru limba ki trace tong tu namar buong ya kan ni upsa ka ba ai kan dai baik na po ka planning tengi tip yo upsa ai tong si ong ta teng so mene bar ba ka ching siu ya ka fees kala de last date ka de menin teng la request ya federation bang siu no kan RPG dan re adien ba kat RPG mesti melayo upsa ngafun bian ya buje yu sa buje dan rewam lay don worry ngidang lay proses pun saya bisa hadir tang kemba si tenggetai tegila phone na bang bagi orang yang ni bisa la transfer na po ka na jong saka kalaila teng subon ang ai prom ya saka megalia apo kejilam jong sport mister bleiram ina we po ba kunju ki opsa apo direktor jong direktor ba khamtam apo kasarkar jong chief star brom jingi beri sisar kendaraan ba kener hakti apa kejelam hukum chip besar beri chip besar dan chip besar bola ban jarap hak bede kene bikna jungi kila simta ha kata itu world championship kemas longsen kemala keren mene tiang sob ai play ni ibrokot ai play gibril la don ki pekerjaan ini lanela de kimdan ru ndrai hadu mentang pat yo jingkersan nangno ki bala phone yang aku presiden baba sun pendek jata ngin serap ne presiden ngile unta re hadu menta nyimpat don bagi beri mulai ya persyang balai pin bagi lai ong ba basun sawane kendo yang ingin ajirap re gani kai jirap lebet na kaliang jong kani serta ni nang ni kemut kum ka association ngin habat pelong ya state tournament ngira pelong man hakani ya state tournament hau bunai April tinggal pelong bulan April kedai kalai kesal ni pelong pon ihu dah hadin bagi kena ki qualify ki job you gold medal kamut kila qualify management ta ya ka nasional dah hadin ke ba ngamas nuan nang te napo Abu Dhabi kalau Abu Dhabi kesang Arfin Rio kado South Trip Jun marsuan nang te kamut kan Rio trip pada kadon kenika ka United Muay Thai National Championship ke Badang Longsen menhakani nado ke Khat Rio hado arpo trip te kena jungi ngalai pensi mentang te ngilai kemba lai pon remut ye tiang song nang bagi bahasa selek menlek sa ketiga tournament ngilong rangut kiban yo bersensitif yo bon medalis kiban yo bon medal kidan khasangut yo khasau tuli gol tambahan re kini ki bom la benlek pade kalau nak ada ke jing ba kimla tembiang tor kisla nak ada jong ke jing yang hasan te kini promote ki lalong tikana benlek te ngle select te kini la de selected da ki bayo ya ka national Muay Thai Championship kumut ki qualify ane simenta siapa ka ni ka won ka ba ini simun sami kemat ta ka naga facilities ke bangi nagaling government ngilai keren sport mista de kai ke badon kam ngidon kam ya ka infrastruktur kata kamu ngidon kam ko ho ngidon kam ke ring ngidon kam ke kucing bat ngidon kam ke kipat ngidon kam ke elpat ngidon kam ke tier kitchens ke globe sebun ke bukan ikai government ngilai keren nagaling sport mista jauh omba nagaling juga person buat numpusai nomor mentang ia ketiga indoor dan yang 10 kidang ya sena yang renovate dan renga kular IP ba nula adat kata kacaka ngin IP nam tak Muay Thai ban ngin ai kare ta kata la de ga biya keren spesifik mulai keren tikena ba sponsor ban gong dadan kita ru ngidan kam kima dada klem kimat kumut ngi jencar ban ai training kina aji kina Shasmit wancin kina udah penek bala qualify ban lalo kum coach ngidon kemba khat prangut kibla qualify kibla yo ya ka certificate Port Thailand kibla qualify ban training ya ka Muay Thai khat prangut khat kendai ban nga
Tengah adang sependek biang menhakane ya ka bade ka grade 1 ka special advanced technique ha ka bade Jepang ka Muay Thai. Taki kena ke badang ya ke badang dei ka amateur pendek chesgan ke badai elite imdeng chesgan. Te ya kini kita kadai ke ba nga kum founder jong ka meklia ngupload na ka pla jonga. Namara danga nga eye training ki kena klaim ka parts, klaim ka globe, klaim ka nikap, klaim ka ning headgear, lari kena ngan eye spring ki ke lam penyusa. Lari mdon ke jingdeng kho sio ki ong ka chinga. Kamut ka Muay Thai be PE by sen ngi le ka ngi block kho sio. Main ngi block kho sio. Ini kick keno elbow ngi deng gi elbow kini la datang ka kti kamut ken sa kena. Te kita kitiar ki banga ngathiet kamut ba ki kena jonga napo megelia ngin ya rengkat dor bat ki player ki bile kai Thailand kita kitiar ki bakipat ngapelot nalde habang ngalai kat habale Thailand ngapersyang bertiet kitiar kitar na kapenta ka ka ba gym jonga kadon hapo umsaw makran kimat ngidon kimat ketu ne ngai burom ya gadi asu ngadu por ki pes ila ai nga kum galon yo ta umat ban yo man ai tuning na bat hadu mentaru iwan ni we di asuru Irang yo man penengkam. Pejumbang benda ladang ibu ki pejumbang dai. Lari keng bagawe ke gym ke pejumbang ke baduna eru. Kalau ke baduna e bana training kena language putuli. Tak pejumbang ke berjerong bat kick bat punch. Tegini ki bengkua ya ke punch bat kembali ki we nganum diar keteng ngim dan kam mar bengi punch ki pejumbang dungi ki berjerong. Di bahan riput lain si. Ngiran kebalong mulan riu armita antar steng. Jadi kita ki pecingbak kemudian kamru kemudian hapti Thailand. Thailand keren baga pecingbak ada kemudian teratlet. Ya kemta ki bedai facilities nam ta training kena. Kadai ke ngaku mu gran astan gran masa bang hap promote kena bat rengkat bat kini ki coach ki bedan bat ngani bedai ki kru kemudian kita hi ki ba ni persyang ban ya promote kena. Lari ki kena nasmet lari kena keleng-keleng ni jubo ya kucing kam ka bastio kena kanang bakin yo man kick sembang kanang bakin yo ban yo suki elbows ni pat kunta tetar telada ngimbiang kitiar te kecim jenjar ini ada ngi keren ya kata andai te kecim jenjar ba ni ablong nongkrong ni ablong nongkrong lari ong ya kata ngi apuri biar de ngilong pi nongkrong pekar ma namar lada ngi rupsen ya kawol lari ki kena menta ki rupsen syaratai sekawol menta lari ki yo medal Ibriu ki lembut ban pedang promiki. Henry hakapor bangilet. Kata ngakam kentho ini no. Henry hakapor bangilet. Ndan baong ban wish all the best. Let's so ngikren hang ni akapres. Pigi pres pidan hang ni pinang ai kot kebor nginang pau nang i kibriu kemut ayu Muay Thai. Henry kembap di pau ta kembap pitip ni kene ke Muay Thai jungi. Ki ong ba sport star ni kan ni pa asun kadon kan tuli ke Muay Thai pa megelia. Ke Muay Thai megelia kadai tang ke Muay Thai ke ba ngang de presiden Roni udah sekretari, bat ngide mengaruh di founder ni, bat umdan Muay Thai kiwe. Muay Thai kan ngi gede ke origin kemut pintip bangang affiliate bat no, ke United Muay Thai Association of India, United Association of India, kemut ke affiliate bat ki IFMA, kumbang itu anil terhad ni pun idot ni kan, mar ngat deki Olympic Game. Tengah so orang babun ki bakam Muay Thai po megalia kumbang PE menta, pilih dakai ki don ki balai kiwe kita, yang mengide ki Muay Thai. Ngang oing kena jonga begitu ki bakam Muay Thai gede ki Muay Thai yo kumud hab filek ya katiar original filek yang no filak ban pek ude uju bat onda filak bak original pin susuto ki kena iban training ban ngam Muay Thai mental dalam de mongkar serong ki yo training nanga kemud ki yo training kumbang nga yo training yang Thailand ki hikai nga ban ngang ora ni be kena jonga ki gede ben equivalence la ki le ya Thailand ro India training kemud kintip mano ba training apa India itu India untuk ini megala master sun entah marang itu igram stante tengah soban amba to ya kata ke keren jupi mbang si ban krong nomor sua ban promote di ngap long krong ngap tristo dan re ya kata ke jingkwa jenga kumu brio ban promote ya sport promote kantam yang Muay Thai po ke jela dingi kantam wat hiri India ru ngimbang si la dingi krong lilong kumnom tentang hidup ya long ke jong ke kam ke jam ngimbang si ban habli mi ban lek ban yo na kunta ban kini na ken yo ban represent ko